Sumani uendelea iho Paris ya mfumtano yenu. Ya mahadisi ya kaya washia Julai zenye chaguzi za mwezi wa Marsi na mwezi wa Avril kabil. Raisi ya tahali kungumanyo la Ufaransia lijeli kedzitsu ili zenye chaguzi zivire harma amani na urahatifu. Samira Abdulwahid ne mapicha ya Salim Zarkashi. Ranzi de tarehe hinraru ya janvier, Louise Mushikiwabo ya hansi wa mwanzishi jimla wa hele kungumanyo la heze ntizi rongo wa lugha ya Shifaransa efumtanu inu mara ya handa ya kaulahi kirais. Mingo mazunguza mjibi ya mbukaya wandu wajumu na hunu mawaziri shale uduhandani wakauja raisi wa mnajia mwone chokati diufia kabanu hijami subangia timono mwongeze pa mi premier niona kaunu wandu walazimu watukuziwa walazimu mkwesha usahao wangi jozi mjibi za haku kaya midi ya raisi wa ndani na kauja wangeni mwo. Harumai mahadisi wafanya waonesa wa mkataba ulo na Ekomor nezenti zirongo wawe lugha ya Shifaransa. Mwanzishi jimla wa hele kungumanyo la hezenti zirongo wawe lugha ya Shifaransa upande wa hahe nguji isi tayari ya usaindia ensi ya Komor haruma zenye chaguzi zijao. Na yinu tidemara ya handa ele kungumanyo la hezenti zirongo wawe lugha ya Shifaransa wasaindia o Ekomor haruma mkabala unu. Wengeti kwa ujale wa inu, Sekretari General Nyumeni ngeni mfereshe, awakaka vote wasirika mingono mwandu wakavumdunga taantiwa. Nimsuete mahamwema, ruditile ni mzemande kaya edilirlo niwa hezi vote. Yokanza rufanya Mars Avril, ngasina bezwene akompanyema hao, warirema observatoire, ije ikredibilize, ya presusio kaifanyiha, ikubalihane, rjohanele haruma emergenza yansi kama gabe. Hakubali, haba kazi ntuzi ya wajobe hawandu, wajua dunga, rina haruma zivote, mkwajalia zivote haba hazi kandidaturu wandu warenga, wandu pia mgo d'accord, ba opposa warenge, pouvoir warenge, de ce côté-là, kabati contestation, haba kia wandu karfan shawari ze vote, ce qui est clair, ce qui est transparent, il est résultat, radubali wa kubali, rjohanele haruma emergenza yansi fanya manzi. Emu wa heda ula azalia Sumani, nguparo emaranya wa Komor, wakaibwadzima haruma maendeleo soni ya hensi. Wamjambi ya Komori kaya na mke wa Komori ridungane haruma maendeleo ya hensi ndule afanya maendeleo bokoro walo Komori walo bonze ngine mbili mraringe yarengele funvulahe au kai Komori ranjo maudu ike emergent yo faida ya handoti pia jwanza leo inu mkomori ulo hunu osko juka Komori atikina batabu ajukanga bo amani ekaja Komori ajuka ila besoin ya joka huita hanu ya nyeshi rekanda ye rekadi mwana ikaye iyo di message kuni besho Komori walo bonze narkibatima habeshelea Louise Mushikiwabo hakaya waziri wa hezi habari bonze iho Rwanda kabla ya uhansi wa mwanzishi jimla wa he francophonie ikao hakaurenga ibadala ya Michael Jean nezevoti zika ya harma monano wa kumena mfukare wa he francophonie iho Erevan. Awura isi ya dhukuru zenye chaguzi ndoonesa ukangwa kiasi wao makandida 18 wa hisa wa beha imijarada ya hao iho mahkama ya juu. Na lewe inu do tarehe 24 ikao haini mndu ngepasao ya beha imijarada ya hao he hauka ngebalwao vosaya 6 kamili. Harumalesi walanzua ni masusu do mjini Paje zemvua za yezentimu za mwiso zinu zijiri sahasara zinji. Maluja ya meterantanu ya hea kiasi ya ukaya njia harumabaudhi za nyumba. Nariashi wenji wa maelezo. Malusha kaya laliha ya peta hasara wa Mpaje wanshiwo karibu na bahari. Kabusimbuzi akamsanga nuna bayo kesari. Kabusinga wa kabusibideti pera squad mamiana na trakanama mushwa msangani muamala wahe. Bahari abara ndete baharini atunge na mwambuzi wa. Wao mwanambuzi mtaela para hukumu mwanambuzi alawa. Welwa mana ngawa alawa mabideti alawa bano si deja ifanya maskini. Babu arma msaada mama kala msaada msema ngatu mama la mondo mabe na mshuwa nyenyewe wala hadisi mshomfanye bibila mwangalie stongo kwamba fulani na fulani ndio ahozewa basi shuwa watu ahozewa haya msona bahari yani msiona ila digi kesi namba wale kamsiona bela digi yoka ya timu shila digi babo mjale rema lo simelase wasupara msaada watu bala mshofera kwa lulu tunakaba para macho basulala tsori tibinja tsomwa bena tsomwa kapsi effort bala kapsi tabasila lidia zimalizini tute dezangamia be tazaka malagon haivekau ibahari ingia mjini itongo wakazi
wa kuhutia mauri wa sondotohoa. Tongo zidi. Mane bahari ngia mjina mbata videti ondoto pashia waende wavo ya waka isi njema. Zona mba tutana vingi na magoshi mwono na iskabon kasti ya kabon. Bahari ngia harma muji tsampwa ya malago menye zitrongo ntini baharu si paramba ire metaila parano ngia harma muji tengia parano wawor simia tsanar simia sirkal murangalia mutiri ki harakara ka mujwampaje be har maskumbili ega ka wadiri kwa mujwampaje tsangamia ura wakula zimu ubalilie ibahari kawashinda wakingia ya maluja ya maji ya santa alfajiri ya mfumo tano wamashi paje banamda almahari pardon ntongo enia hijiru mahawundu do kama mfami watu kusuhumia watu kufuana jamilifu urisaidie usije mwana bonya simama block yale yavuta la stage vale deria tao yale de atoshinda yarisaidie baharini siringilia mandrani daya ifanya tena mahavili namna ni kafsoka tamfu mzima paje stambuzini zo hijiri haudiro kula wakati ama vamaraia wasaidia uhaivu ikao wasibu wa mtanga metra shashi na umuji wa mpaje shikoni varendi hadi mkabala umtanga ubulo umwengi inde imana imbawa ya gendarmeri wajipara harmwe farudhi ya huregeza mtanga unu baharini Uzangana alpare na mnalio rangane na zdega za fanyishi ya hunu rangane na mitanga ya igulu wa hunu wana yode fanyao zdega nyengi harma alpare ilikuwa rangane harma environnement ya hunu environnement ya trop détruit donc son appareil na mnalio paralin di kanyangu nsingude à 40 mètres para basaban ramo ngadi asparamba baki 10 metres na ugia harma umdima donc rija hunu le fairati saje mitsangaini rito pamoja na mamera bekaji presente vandeo rija hunu pamoja na komanda wa gendarmerie ya Nzwani de Raja unumpuzini jerangadeli pare na mnalio rangade na mitsangaini ri dégage harma pare ri regeze baharini ili watu ambao mtsanga hunu washinde waenda wahidemewa nazo wafanyawa ambazo tinjema lipari harma mkabala unu kalazia hudiwane bahari ya mahura ya kati wa vani yao wavinga magari de waishiwe stambu hususani wenyewe ya magari matiti ikao ya sivama hari maligodra pare zimenye hazon siazo wasiba hanu wa vira wetongeza malangu gari la kuti na vira harna nchafo ile wale mazangi nsiona kama wale gari ni kensi wawoteregea nyuma wawe parashoku yobo wawe ni ngona na robani na hususu watu wa mtsakane o mengoro mawandu wa handa na mandu iwe kwa wenzia o wana wa handa ni mana wao deke wabo mtsanga waone pare ina bahari yo seredan sisi tuhutengele bahari yo tuhutengele tabari wote to parao harma mkabala unu bana Abdalla Yusuf ajil hana haldina la babir hautaha avahafadhi au no afdhali avafanye mavahano vuvumuzi na ntongo ni majandarmu waifanya leo yinjivi ya mangavu zaidi maana ntanje ndengeleze plashini ambao watu wajestere hiza ovani msona tu bandahima bani msona mo perform zile anofete ya sinejivi wao zihasarazin kazahijir de harma mkabala unutu be na harma ya mabavu ya njina mfano domoni na nyumakele Ihomali ajali zinji zijirisiwa neze mvua za zentiu za misozinu nyumba za danganyiwa hasibabu deshe ivumansi shatongeza emiri ya dangu ama holi hondo watasi habari ya bahari kaijahunda na mabadiliho itoka uyonsi kaijahunda na mabadiliho haku upepo uvumi yao haudiro na mvua inunde hawa iliyo haruma ya jimla ya Komor zintiuza misozinu nizo zijirisa hasara zinjimin hum dezenzia ikao owinjini hazo zihomohanizo kazi tsusahilisha omzungulio wa kazi neze bidhanza hao Badria Saidomar na Swala walimshangama
ngasina ntihunraru yentinge jihunrao harimwa hawa ya upepo na mvua imavima milenje onisa uka upepo unu kutina hatwari imma unumbadiliho wa hawa wafanyishia harimwa sheisi wa shabushini unu ndo atongesa lepepo lino baishe kweli upepo ubunguza shawalozi ngeladhimu warengezi hadhari za hawa Holiho Faad Ben Abdu nzima miongoni mwa mavima milenje guhakikisha ukaharimwa ntiuncha shivanu upepo ngojovzia si senda na hontini uka njema uno masiwani sha sababisa pia hawaambi ya kaharma zisuwade mfika minimum de personnel ya conforme karibu na Madagascar sha déjà centre ya nchini mwa canal de Mozambique donc au sud large ya Morundava ville ido Madagascar donc yo senye samba déjà hawa uno komori senda na kanjema vanita unda maudu tsona usalama arma hawa i karto jorongo changement climatique arma mvua yinyo ainu siku mbili ntaru donc ni hawa ndo ile arma wakati una halin wanaule ashkazi sai sababisha na hawambi ile karibu na Madagascar donc ile tongesa batu vungese vungezia umbadiliho wa hawa unu wikao utia uhara imaraia ukasababu baadhi ya nzia za tilanyumeni zimenyeha Sheka usukani shahe barnamaji ambao amekomor shijimlisa zihazi za hawe mfumneinu. Hulio li madhamana ya barnamaji hisange kaza ukifu. Ibrahim Kababo ni maelezo ya Salima Madali. Warengafu mvuharimai haflainu, warambu wa ukao wa Komor, wa uharimo hatwari, ulihudu mbadiliho wa he hawa. Wataalamu waonesa ukaumbadiliho wa hawa ufanyishi hao habo ya kawinji wa heze pare ni miji gazijihunrao karibu ne bahari kiasi ya metera 20 na zinu gazisababishao ajali zinji. Mtaalamu woi nguoneso ukazenzia za huende sainti usoni ufikiria imikabala yinu ilonazi hatwari zinu zikauja zionise walu hiwanrajwe enda hube malani alazimu riwahe haurifanye zepare enda hube malani ukonga ujuhangamia nomuhe wahe pare enda hubo marani ko nga hujuangamia ne he majiasi hao yabo izo longozi lo muhimu beka karira kauzijua leo ngari zijuao izo natija muhimu haditse ngabo ndongozi ngiza realize ha mania ngabo mitwala hauye ne misomo yafanywa wataalamu beka wasoma ndongozi nji leo timpa kabangu mzungu aje banu ngerishinde rijue ndongo fulani sha reze commune reze institution ngwajojo fanyi hazi baada na ila misomo bekao wasawanikiwayo amwe satisfait mal actions réalisées on doit mobiliser sympathisants fond b moitié non parce que waka washina wenda au delà tuko za kutwa ne rongona au delà tuko za kutwa parce que projet européen voka contribution za 25% mwenye apporte projet wana une partie retenue musono jawifanya vona ba projet zikazinge haraka na onyeza tu sasa ni za shizungu mardari ambazo sina kinga waka washinda watia zao contribution kawashinda mobiliser les rasaka pour les pesa donc sur kwa certains projets mana activité kazashinda za réaliser mais wapo impacter ma pesa obligé ya to risque ya regavi ya regar mais ne projet de sbala donc de mana ça m'a été satisfait ma chose fanywa be matie amba wastani chose amakaza fanywa au fanywa parce que zi karashira za accompagner convenablement mana hanya onjezo dungana jeune circle les ministères atunuz lisho kiwao angalia ONG mlete 12000 ay doya kutana 2 millions Amadi Sidi nzina miongoni mema vamana wa barnamaji ya IMCC uliundae imerunda ya parihani ya harimwa ya barnamaji inu kaya jamjibia wakati ikao barnamaji ende na ukazakivu. Uliho ndo wataalamu wa hunundani azma zinji za rengwa haufanya barnamaji zindwaji za husu ya mabadiliho ya hehawa. Ulawana nao serikali ndo wapasiwa warengezi azma zinu. Barnamaji inu raya tukamiliha ya rimi wa zaidi ya miliari. Ndungu ya maelezo ya Badria Said Omar umrindindo wahe arudhu yuhumaore umwezi wa mirakanuo wakaharumwa kilometra 500 yuhupande wa jua lohea la helesiwa la maore na kilometra majana maili husuhaili ni ya jua lohea harumwa lesiwa la nzuani ulamwa imadhamana wabirili yao lezaha nao kwa turanti utunda ili washinde wakena uoni wahe namna lezaha lifuku wao. Shafik Bafaki nguriniko unjwa maelezo.
Harmaze mitwala endelea hatabaha ikawa ngari enregistré aux données hizo ku observatoire volcanologique Kakala ngeonesa uka mouvement yo jamkilishi yake lié na activité ya zaha mananga ubambi za signal kao la correspondait na signal ya activité volcanique sha mitwala harmo wakati nuzambao rahate tsuru husura meuka ngabuka naissance ya volcan mashika shamao shanga joka ngabo activité ikao lié na bambi za zaha harmo imirige kao ngaichibiwa harmo shisiwa shamao surtout nzuani haushashi mwali haushashi karno shida kitamka shemi twalanga endelea vanu sisi afanywa hazi en étroite collaboration ne bergen kao de shuli hao ne gestion ha crise yo maor ngari hanisa bantu za données la sinao iliondelea na mitwala olijue mouvement zinu ga George de hatanda sha habari zamba yo karno shindo hamba ka ngabo hatwari imina hatwari kao ngego jiri amazi siwa amazi nsiwa uye emezija Lekungumanyo la dunia la heze la duani ngalihimili yawe Komor harmaum vao mjadidisho maarifa warumishi wahe wizara ya hemali zinu hahwanza warumishi wanu wakenaze nkulio za lavimu hafaida ya wendesa usoni ziaziza hao. Kasim Suleiman na Mustafa Abubakar, maelezo ya Azhari Mbaye. Nusu ya madhamana walawa iho wizara ya hemali ni ankiba watanganyiha holotel Golden Clip ili utwali ya wadzima wana wataalamu wa inu yamba OMD umwendo mwema waladhimu kane wanrohazi waheze idara. Hujibali ya kidhamana inuma danku ya taulwa ne mudiru waheze duani haruma wa mkonti unu wakaya harumaze ntihunda ruralanizo huja. Yasipe kaudu wa jabanu wakahuja idiwa jiwari wonese alokha shimangazi metodi za nyumeni za husu omwendeso dhamana ukange lazimu kangawe dhamana shauyendese wamwija nondo bekao domfanya uhazi wazimanyo tipia wajue watangeze fikra za hao wonti pia ili wajihisi ya uka wowo ngoma dhamana harmaze ngo bekao ndizifanyishao harmaze idara bekao ndo walio inuma raya bili mkontija unufanyi wao ikao umuhimu wa hao durumia haundo ye maarifa ya pariha nao harumaye misomo mbali na mbali. Lekungumanyo la hema shirika ya Komor Modek liele hai situwe bia hao ni barnamaji wa ibali yao harmu maha zuizili na 19 hunu hamfaida ya hema wakala wa hema shirika ya nsi. Kasim Suleiman na Ibrahim Kababo, maelezo ya Azhari Mbaye. Shinu de shama shiko ushuhuli hanema jumba ya haz Modek waka ubenua zi barnamaji za nyumeni za hao mwengoni mwizo dainu yambo ao business agenda na situ web ya nyumeni. Umuhimu wahe barnamaji inu dojua zetambu zipariha nao harumazi entreprise haubiri liya wajau harumaye majumba ya hazi ya nafsia ngabajo ufanyi wabuku lijo ujana mashawiri ya heze tambu ziliyo harumazi entreprise ye Modek ngwajo ubakisha nele buku ili libakishe shwaba hashawani ya zifaida za he majumba ya hazi hamade ze tambu za entreprise undo hamwe fiscalité harme lo hamo quand entreprise fanye bilan hae ende usoni wa heze impôt wotambi haku sibabu sharia ambe kashtudu ngwando ndondro au ngabo tambuza soka kashtudu julhana au ze procedure hizo anduka tuzijua yabo leo andu aja aunga libiso inji nabo kejanzi wa harma ekodi wiyo yabo leo wandu aja waone zetambizo pia waone enzi wandu ajo edunga Modek na wadzima na mfano direction des impôts wandu waru hamwe zetambu hizo ngabo ino douane tena ngarujoke za entreprise otambi ho douane kawabalia zindu zao wanzu wazitola douane wotambiha yabo leo rija tena jeruone nzia hindi wandu ajo edunga wandu wasahilishe ze mashirika yanu wajua atambia hona lejua ya hibarnama jinu yambo ao business agenda ipari hana homsaada wainu yambo ao beite ikao wataalamu wa ilingwa jihunda obanu nsiju ili ujuliza zimfaida zijo upari hana harume barnama jinu.
Mkonsi wa utwalia zinra zine mashawiri za utiniabaho wadi wa Malende uendelea ihonzuani na rienshi wingi wa maelezo. Zihazi rasmi za hutia nziani barnamaji ya hulisa malalao ya huwana na mauwadi ya marendre, mizipa na mashengwe ingia nziani rangui mfumoneni harimo jimlifu weshisiwa shanzuani. Mavamana wa shulhanao na huwana na mauwadi yani hamshirikiano na idara jimla na yabavu ya iswiha uendelea na muonano iliwaleha barnamaji ya mwiso ya huwana na mauwade yani hadhir mabandhi ya matabibu ya swiha ya hununzuani mavamana ya bavu wa mijini nina watangazaji habari ili wawaleze fufuti bovu walindri waonalo harima mhashirisho nzuani divwahandra barnamajini yandi sao unumwaha manarasa hununzuani zi kampani zinrazifanya harmwe maha ya vira yenye sa tujuru amba wade unu rusu para hununzuani balitside wade wa marendre na yazi ya majongo etu me ate tuberculosi ate lepru rsi paramba ya yingi hununzuani nyura zifanya pamoja na wananya wa lukungumanyo la dunia pamoja na serikali jarikubali namba sandsa kadimu harma ya mwaka wa 2019 hununzuani rendre mbio harakara karshinde richenziani pare rishinde risuive wantu taramu maliza umwa rishinde ruvungudze rutile baho hununzuani. Mawakala ya swiha walio mijini watuelezea namna ya lazimani malalao yani mtu ayale morde zizo hallo rizitia harma detai msijua mba rina wana rina antu mamamira rina na wantu muilomba kawasi harma wantu wamira moru wantu baba vavo harma maraya rashusha harma emiji wato ja mwelezeni ui aji ya umana ikaomba katojwa ladda lao mwana lona mwendo ena vana wantu mama wamira ikaomba wao yelezeshe ya tena mwana vao na lazima nikatwa walali lidalao imane ya lazima ni mwelezeni haini na mna hiyo nchini maana natovenza ikemba zozkomba diraelezazo maaja watu iskemba vwa yangina ya buza amba harma zimedia de razorongoa be nyangu mwana mtiti atamtumama amira atamtulomba wae ka harma antumama bakamira zitongozo zinanulwa umoja moja wao ili mavamana washindri wazime hatu mawadeyani wenyewe barnamajini wasira wakazi wale ya malalao lazima ni relwe amba raimotsa ha riti riwani na mawadi ntongia hande lazima ni rifanye shishono chizungu ba prevention riti ebaho na harmazi campagne de distribution de masse zinza malalao zinza utia baho wavo utia baho hiyo lidalao la hivelewa lazima ni rilile maana rahili la derso zivile oriske wawade meso na huladalao rsoelezewa na wantu watu jao dimtuka ake aleshintu dimtuka mba asikemba ndati hii hohota lemewa hivyo dajola ulidalao na wasirsimia ni maranya muvulishie wantu rawaveleshea ramvelesheanu wa mwelezeni rije rishinder balile wade unu manensi yatu utsahar shinder wane na mawade do wasufanya kampanye morde zin halini hallo derso afadhi hao na mawade maziro na barnamajini ingia nziani hununzuani nyangu tarehe 22 atahuwa swili tarehe 26 mwezi unu mwali ituendelea tarehe 30 ngazija de tarehe 14 ya mwezi ujao. Himada ya utiniabaho wadi wa Malende ndurikaza ukifu ya taarifa habari ya hatu ngarjo wonana harma taarifa habari za sayahu hanza hejalla jalal ahsantu. RDC